Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u još jednu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo pričati o tome zašto bi šetnja sa psom trebala biti na povodcu. Pa uživajte u nastavku videa. Samo da se odmah na početku ogradim, znači ovo šetanje na povodcu i zašto mislim da bi psa trebalo šetati na povodcu se odnosi na to kad šetamo gradom gdje je naseljeno mjesto, gdje imamo automobile, druge ljude, druge pse. Naravno da svi mi koji imamo pse volimo pustiti svog psa bez povodca, ali zato imamo parkove za pse, imamo nekakve livade, poljane, šume, znači svako ko ima psa zna da postoji neko mjesto u susjedstvu ili gradu gdje može pustiti svog psa bez povodca i biti bez ikakvog straha da će se nešto dogoditi. Zato kažem, ovo se odnosi na onaj dio kad smo u gradu, kad smo u naseljenom mjestu gdje postoji dosta stvari koje se mogu dogoditi, a ne bi htjeli da se dogodi ako nam pas nije na povodcu. Možemo prvo krenuti odmah recimo od nekakvog zakonskog dijela. Znači, svaki grad ima nekakav odsjek komunalnog redarstva i tamo u tim nekakvim odlukama o komunalnom dijelu postoji članak koji se odnosi na životinje i na ponašanje ljudi sa životinjama koje bi se trebali i kako bi se trebali ponašati u gradu. Tipa primjera Osijek iz kojeg jesam, zato mogu ono govoriti, znači ima propisano od strane komunalnog redarstva da svi psi bi trebali biti i na povodcu i imati čak brnjice, osim pasa koji su patuljasti pasmina, oni trebaju imati samo povodac, ne moraju imati brnjicu. Znači tipa u Osijeku bi svaki pas koji nije patuljasta pasmina po tom nekakvom komunalnom zakonu trebao imati i povodac i brnjicu bez obzira na pasminu. Ok, niko vam neće napisati, znate i sami, kaznu zato što pas nema brnjicu, ali ako gledamo sa te zakonske strane, bar bi trebao biti na povodcu i postoje čak i propisane kazne koje vam komunalni redar može napisati ako pas nije na povodcu. Što se tiče nekakvih drugih stvari, znači vi kad šetate gradom, ako vam je pas bez povodca, može se dogoditi da možda pojede nekakvu otrovanu hranu, što je bilo slučajeva da mrzitelji životinja truju hranu i bacaju po gradovima na mjestima gdje ljudi najčešće šetaju. Može vam se dogoditi da vaš pas napadne nekog drugog psa, da drugi pas napadne vašeg psa, da se ne do Bog dogodi da napadne nekakvu osobu. Svi mi imamo najbolje mišljenje o svojim psima i svi smo uvijek čuli ono mene moj pas sluša. I ok, to stoji, ali možete vi imati psa koji vas super sluša i vaš će pas poslušati od 10.000 puta 9.999, jedanput neće. Ali vi ne znate koji je taj jedan put, da li će to biti 5. put ili 7.957. put. Može se dogoditi taj jedan put da ostanete bez psa, da vidi nešto preko ceste, da mu to bude veći motiv od vaše zapovjedi, nagrade ili bilo čega, da se zatrči, da ga udari auto i ostanete bez psa. Kažem, to je djelić sekunde i zato mislim da bi psa u naseljenom mjestu trebalo šetati na povodcu. Također imate ljudi, daću vam primjer, znači ja se recimo panično bojim zmija. Ima ljudi koji se panično boje pasa, imate psa koji je bez povodca, koji nikad ne bi odreagirao na čovjeka i 100% ste sigurni da neće odreagirati na čovjeka. Taj pas će možda doći do čovjeka koji se panično boji pasa, reakcija tog čovjeka će biti totalno van bilo kakve neke reakcije na koju je pas navikao i pas koji nikad ne bi ugrizao možda će na reakciju tog čovjeka odreagirati i ugrist. Tako da po meni, kažem, to je moje osobno mišljenje i to ono nekako zagovaram, da bi šetnja psa u naseljenom mjestu zbog svega ovoga što sam rekao trebala biti na povodcu. Eto, kao što sam rekao, kažem, to je moje osobno mišljenje, siguran sam da će ovaj video imati kao i bilo koja tema u psećem svijetu ljude koji će se slagati sa mnom, ljude koji se neće slagati sa mnom. Neke argumente sam dao zašto mislim da bi to tako trebalo biti. I to je to, znači kom se svidjelo bacite like, šerajte, ko nije nek klikne subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu kad možda Astra bude i budna. Uživajte!